This is Ko te kaitiaki mana tangata, ko Waimātou, narrated by Tania Reid in the Blind Foundation's Parnell Studios. Indexing. This material is prepared in several audio formats. The Daisy edition has one level with a heading for each of the sections in the printed document. The MP3 version is a single file for the whole document. Contents. This short document has no printed list of contents. Heading and footer. There are no headings or footer in the printed document, though pages numbered at the bottom right from page 2. Ko te kaitiaki mana tangata, ko Waimātou. Ko ta te kaitiaki mana tangata he tiaki I te hapori mā ana mahinga me ngā umana o te kāwanatanga o Aotearoa. Ka whaihanga amu mātou, ka whakahaere, tuhuratanga, nā tātari me nā mātai mō te iwi whānui. Ka whakatena hoki I ngā mahi whakahaere pāpai mā te tuku urupare ki ngā umanga me te kōkiri anō I a mātou ake tuhuratanga I ngā hiahiatia, enei e ai ki a mātou tirohanga. He apiha paremata te kaitiaki mana tangata, ko tōna tikana ka whakatūria mātou e te paremata me te noho motuhake I te kāwanatanga o te wā. Ka taia nā kaitiaki mana tangata, neke atu I te kotahi I te wā kotahi. Kei ia kaitiaki mana tangata, nā mana me nā taumahi o rite. A mātou mahi, nā tunga a te kaitiaki mana tangata. Te tūhura I ngā mahi whakahaere o te rāngai ka wanatanga. Ka whaihanga te kaitiaki mana tangata I ngā amu, nā tangata e ai ki a rātou kaore e tokeke te manaaki a tētahi umanga rāngai ka wanatanga I a rātou. Ka ahei hoki te kaitiaki mana tangata te tūhura I ngā whanonga o ngā umanga rāngai ka wanatanga me te kore whiwhi amu. Te tūhura me te arotake whakataunga e ahau mai ana I ngā tono pārongo o kawa. Ka tūhura te kaitiaki mana tangata I ngā amu a ngā tangata kaore I pai ki te āhua I hai hangatia ai e tētahi minata ka wanatanga e tētahi umanga rāngai ka wanatanga rānei a rātou tono pārongo o kawa. Nā tohu me te arahitanga mo te hara taumaha. Ka whakarāto tohu arahitanga hoki te kaitiaki mana tangata ki ngā kaimahi e pirangi ana I te whaki kōrero muna I te whakaahuru mō ngā hara taumaha I tō rātou whakahaere e tō rātou whakahaere rānei. Te aro tūruki I ngā wahi whakarau. Ka toro atu te kaitiaki mana tangata I ngā wahi whakarau tai atu ki ngā whare herehere, ngā herehere koti, ngā whakaurunga whakarau manene, ngā wahi whakarau mō te hauora me te haua, ngā whare
noho tiaki me te whakamaru tamariki, me nā whare noho matatika tai ohi. Ka hanga tūtohutanga, te kaitiaki mana tangata, hei whakapai ake I ngā āhuatanga o te whakarau, tangata me te tiakitanga o te haunga whakarau. Te tikanga hauatanga. Ko te kaitiaki mana tangata te tahi o ngā whakahaere, motuhake e toru e aro tūruki, ana I te whakatinanatanga o te kawenata, o te kotahitanga o ngā whenua, o te ao, mō ngā tika tangata o te hohona, o ngā whakahaere, o te hunga, haua, honona, DPO, Disabled People's Organisations Coalition, me te kahui tika tangata. E tahi atu mahi. Ka whakarato tohu, te kaitiaki mana tangata mō ngā ture, ngā kaupapa, here me ngā tukanga, me te whakarato, whakanunu, ki ngā umanga, rāngai, kawanatanga. Ka whakahaere hoki mātou I ngā mahi torotoro, I ngā tangata takitahi. Hapori, hoki hei whakamohio, haere mō te kaitiaki mana tangata, mea mātou mahi. He aha tēnei mea, te rangai kawanatanga. Tata ki te 4,000, nā hino nā, e kapi ana I te rangai kawanatanga, tai atu ki ngā tari me ngā manatu kawanatanga, ngā mana ārohe, ngā hinona, karauna, ngā rangapū, kawanatanga, ngā poari, hauora arohe, ngā whakahaere mātauranga, tuatoru, ngā poari, kaitiaki, o ngā kura, me ngā miniti kawanatanga, mō te taha ki a rātou whakatonga, e pā ana ki ngā tono pārongo o kawa. Kōrero mai. Mena kei te pirangi koe, ki te kōrero, ki te tētahi o a mātou kaimahi, kia whai mōhio, anō koe, ki ngā mahi, a te kaitiaki, mana tangata, kia whakarite, mena ka taia, e mātou te āwhina I a koe, kei te whārangi tuara, a mātou, tai pito whakapā. Te whakapā ki te kaitiaki mana tangata. Waia kore utu 0800 802 602 www.ombudsman.parliament.nz Imera info@ombudsman.parliament.nz Mira Poaka Potapeta 10152 Te Whanganui Atara 6143 Waia-tuhi 04-471-2254 Ngā ui ki te tari 8:30 I te ata ki te 5 I te ahi mane ki te paraire Te Whanganui Atara Papa 7 70 The Terrace Te Whanganui Atara 6143 Tamaki Makaurau Papa 10 55 to 65 Shortland Street Tamaki Makaurau 1010 Otautahi Papa 2 138 Victoria Street Otautahi 8013 Ka mutu e konei. Closing announcement. That concludes Ko te kaitiaki mana tangata, ko Waimātou. This narration was by Tanya Reid
in the Parnell Studios of the Royal New Zealand Foundation of the Blind. Thank you, ka kite katoa.